Bechunje ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC thuye go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Mr. Matlala or one of his employees makes payments to Mr. Mokhosi directly. Hlogo ya bohlodi mo Lieutenant General Dumisani Khumalo o tuletse komishene ya Mahlanka gore rakgwebo wa ka North West Brand Mokhosi a ka be a thekga ka masheleng tona ya maphodisa Senzo Mchunu le ANC. The SIU is probing allegations relating to the Tembisa Hospital. Hlogo ya dinyakišišo mo advocata Andy Mothibi o tulotše gore dihlopha tše tharo tšeo di tsebegago bjalo ka Mazibuku, Maumela le Acts di dirišitše gampe diranta tše dibilione tše pedi tšeo di bego di diretšwe bookelo bja Tembisa. Bešung Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya matsogo wa rrao ka Stan Letlalo. Hlogo ya lekala la bohlodi ka ditirelong tša sephodisa sa Afrika Borwa mo Lieutenant General Dumisani Khumalo o hlalošitše digongwana tšeo a rego ke Big Five moo ba bangwe ba bona go latofatšago e le Vusimuzi Matlala le Katiso Molefe bao ga bjalo ba sekišwago bjalo ka sehlopha seo se sego sa šwahlela fela dipolotiki e fela ba amega go tshepetšong ya diokobatši tšeo di sepelelanago le dipolao tša batho. Sehlopha seo ke sona seo se dirilego gore go hlongwe komishene ya go nyakiša ditatofatšo tša bosenyi go šunya nko ya boradipolotiki le bosenyi ka kakaretšo ka ditirelong tša toka. Bohlatse bjo bo boletetšwego go tšwa go hlongo ya lekala la bohlodi Lieutenant General Dumisani Khumalo go hlalošitše go tsenelela ka dikonokono tše tlhano go digongwana tša bosenyi go dumelwa gore Vusimuzi Matlala le Katiso Molefe ke karolo ya sehlopha seo go bolelwago gore se amega go bomenetša bja kabo ya dithendara go gweba le go sepetša diokobatši magareng ga tše dingwe. The main commodity of the cartel in question is illicit drug trafficking nationally and internationally, which is then coupled with contract killings that are associated then with the drug trafficking processes, and the other commodity is cross-border vehicle hijacking as well as kidnappings. Khumalo o file bohlatse bja gore digongwana tšeo di tseneletše mererong ya dipolotiki le go tshepedišo tša molao le toka. By securing allies amongst the key judicial and law enforcement officials as well as political figures at various levels, but most importantly at very high levels, so as the cartel can remain able to manipulate the investigations. Go ye nngwe ya dipoledišano le leloko la digongwana tša bosenyi go tšweletše leina la Matlala fa go bonala go tona ya maphodisa Senzo Mchunu yo a lego matšatšing a go ikhutša phokong ye a nago le seabe. A preview of the picture that will be confirmed by the WhatsApp chats starting with 8.6.1, Mr. Matlala or one of his employees makes payments to Mr. Mokhosi directly, sometimes for expenses related to the African National Congress events, and in particular for the benefit of delegates of such event, who are apparently linked to the Minister Mchunu through the Chief of Staff, Mr. Nkabinde, in the office of the Minister. Let us adjourn. Ditšweletšo di tšwela pele. Go rungwa ga kahlolo molatong kgatlhanong le moetapele wa EFF Julius Malema le mohlapetši wa gagwe wa peleng Adrian Steinman go fetišeditšwe letšatšing la go sasa ka kgorotsheko ya magistrata wa East London.
Magistrata Twanette Oliver o feditše letšatši ka moka sekaseka bohlatso bja ditlhatse gomme go letetše gore a rume le go fa kahlolo go sasa. Malema o latofatšwa ka go thuntša sethunya ka gare ga batho nakong ya moketeko wa mengwaga e mehlano ya matswalo a mokgatlo woo ka Mtanzane ka ngwaga 2018. Molatofatšwa mmogo nae Snyman o lebagane le molato wa go swara sethunya le dikolo tšeo di sego molaong. Molato woo o hlahletšwe ke mokgatlo wa AfriForum. Dikgwebo ka Imfuleni di re di kgausi le go phuhlama mo ba bangwe ba ipiletša gore masepala woo o lekololiswa. Seo se tla morago ga gore moetapele wa DA John Steenhuisen a etele ka kutlotharong ya lekwa lehono bjalo ka karolo ya ketelo ya gagwe ya naga ka bophara ya go tsebagatša leano la mokgatlo wa gabo la go kaonafatša ikonomi. Mo mengwageng ya go feta Imfuleni ile a itemogela go gwahlafala ga mananeo kgoparara le go ya godimo ga ditefišo e le go seo se hlotšego gore go se ješe di wela go beng dikgwebo ba selegae. Imfuleni e molwaneng wa karolo ya Midvalle yeo e laolago ke DA gomme Steenhuisen o re dipeeletšo tša mananeo kgoparara di godimo. Masepala wa Imfuleni o lebagane le kabo yeo e fokolago ya ditirelo lebaka la go feta mengwaga e 10. Beng dikgwebo ba re mananeo kgoparara a wa phutlamago le ditefelo tšeo di tlhatlogago tša mohlagase ke tlhoba boroko. 12 years has been pretty tough because of the failing infrastructure, specifically when it comes to electricity. We at the moment we're okay. We've had to install solar in order to survive. Mongkgwebo Cindy Niblet o re gona le go se tshepagale magareng ga badudi le masepala ka ga ditefelo. Yeah, well, it's the nature of the game. I mean, they've got no money. You know, the only way for them... All the money goes to salaries, motor cars, doesn't come back into the communities. Le ge dikgwebo di sa lebagane le ditlhotlho lefelong le. Moetapele wa DA John Steenhuisen o re go laetša go se šome gabotse mola bašomi ba masepala ba lefela mašeleng a godimo. Shouldn't be the biggest employer in any area. That's a classic sign that there's something desperately wrong, because government's not growing business, it's not growing the economy, it's growing its own expenditure, which means there's less to be spent on service delivery. Steenhuisen o phegelela gore go palelwa ke go šoma gabotse ga masepala go ama maemo a ikonomi lefelong leo le gore o tla bea seo palamente go tsena seemo ka bogare. I don't think that national and provincial government can sit back now and just simply say, well, you know, they must sort it out. There clearly is a broader intervention required. And local government now, in places like Imfuleni, is in deep crisis. Le ge ekonomi ya Valley e thegile ka dikhamphani tša tšweletšo le di-industry, Steenhuisen o re go šogana le seemo sa Imfuleni ga se fela go šireletša mešomo, e fela go matlafatša di-industry tša Afrika Borwa. Bešong re sa buša re le amogela ditaba ke tša Sepedi mo SABC 2 le go SABC Lehae. Boleng bja bomenetša ka bookelong bja Tembisa ga bjale bo balwela go diranta tše dibilione tše 2 seo ke go ya lekalekala leo le kgethilego la dinyakišišo goba SIU leo le lokolotšego pego ya nakwana ya ka ga phoko ka bookelong bja Tembisa yeo e utollotšego gape gore dikhamphani tše tharo tšeo di amantšhwago le digongwana le rakgwebo Vusimuzi Cat Matlala di hweditše mašeleng a go balela go dimilione tše 13 tša diranta. SIU e hlathile dikhamphani tše tharo tšeo di amantšhwago le karolo ya digongwana tšeo di ikhotšego ka mašeleng a wa bego a nepile go tša maphelo ka bookelong bja Tembisa. The SIU is probing allegations relating to the Tembisa Hospital and has to date identified, as I indicated, 3 major syndicates that have appropriated about 2 billion meant for the healthcare at the Tembisa Hospital. Go tullotšwe pego yeo e garošago matswalo ka ga bosenyi bjo bo tseneletšego ka bookelong bja Tembisa. Digongwana tša bosenyi tše tharo di hlathilwe bjalo ka tšeo di etilego pele bomenetša ka bookelong. Ye nngwe ya dikhamphani ya mantšhwa le Hangwai Morgan Maumela. Tše tharo ke dikhamphani tša rakgwebo Vusimuzi Cat Matlala tšeo go nago le ditatofatšo tša gore di a mantšhwa le Maumela. So the SIU has traced about 41 suppliers or service providers linked to this Maumela syndicate.
go hlathilwe dithoto tša maumela tša go balelwa go diranta tše dimilione tše 520 go akaretšwa le dikoloi tša mabaibai tša go balelwa go dimilione. Maumela o na le dintlo ka Bantry Bay, Cape Town, Western Cape, Hartbeespoort, North West le tše pedi ka Sandton, Gauteng. Gape o na le dintlo tše dingwe ka Zimbali Estate, Palito, Durban, KwaZulu-Natal ga mmogo le dikoloi tša mohuta wa di Lamborghini tše di fapafapanego tše 4 le Bentley, Continental GTV8, Isuzu D-Max le sekepe sa mohuta wa Regency 250 LE. These syndicates we have mentioned here, whether it's Maumela, whether it's Mazibuko, whether it's Ket Matlala, whether it's X, even with their infinite wisdom or thuggery, they could not have achieved what they did without the cooperation and participation of government officials. Palomoka ya ditefelo tša bosenyi ya mantšhwago le bahlankedi le bašomi ba kgoro ya maphelo ka Gauteng e balelwa go diranta tša go feta dimilione tše 100. Bjalo ka mehleng go potšišo ya rene ya letšatši re botšitše gore na maikutlo a gago ke afe morago ga gore lekala leo le ikemetšego la dinyakišišo goba SIU le utolle gore dikhamphani tše 3 tšeo di amantšhwago le rakgwebo Vusimuzi Ket Matlala di hweditše mašeleng a go feta dimilione tše 13 ka moo go sego molaong phokong ya bookelo bja ka Tembisa. Lekaleng la Facebook se buša mamba gore se ke taetšo ya gore ngwedi o thomile go apogelwa ke maru re sa tlo kwa tša go feta tšeo ge dinyakišišo di tšwela pele. Peter Kobo yena gore go bontšha gabotse gore ke kgale go dirwa tšeo tša bomenetša mohlomongwe ga se ba kwana ka mašeleng ke ka moo go tšwelela go diphiri tšeo. Ge le letlakaleng la X Evelyn Lebepi yena gore re leboga Mkhwanazi ditaba di tšwelela nyanyeng Matlala a tle pele ga komishene a bolele nnete gore o dirile bomenetša le bomang wa mafelelo ke Jack Mashabela yena gore yona ga se taba ya maleba ka go senyetša setšhaba mašeleng nke ba etapele ba tsebe gore re phela le bona re dula le bona gona ka mo Afrika Borwa. Re lebogile maikutlo a lena hle re gatela pele. Tše dingwe tša disentara tša dikolo tša digotlane ka Free State di tšhošetša go tšea magato wa semolao kgahlanong le kgoro ya thuto ya motheo seo ka ge di lebaganwe ke mathata a etša go se hwetše mašeleng a diputseletšo ga mmogo le tlaišo go tšwa go bahlankedi ba kgoro. Ba bolela gape gore molao wo o ba laelago gore ba lefele bašomi bokae e lego yeo e thadilwego ke kgoro ya bašomi e bea kgatelelo go bontši bja disentara tša bona. Dikritšhi di netefatsa hore bana ba fumana motheo o tibileng dithutong tsa bona le ho ba ruta boitshwaro bo botle. Dikritšhi di lebelletswe ho hlokomela ditlhoko tsa bana tse kenyeletsang maikutlo, kelello le tsebo ya bona. Empa banga ba tsona ba ya tletleba, haholoholo ka morao ho ba tlasa lefapha la thuto. Ba re ba lebelletswe ho lefella basebeletsi ba bona diranta tse 20 ka awara ka tjhelete eo ba e fumanang ho tswa ho lefapha le ha e le mekgatlo e seng ya mmuso. Ba re sena se sitisa tsamaiso ya dikretšhe tsa bona ho amang tokelo ya bana ya ho fumana thuto. Boring labor ere batho ba gole 28 rand per hour, which is ha re fumane wane re fumana that stipend ha re na di salary mo di ECD. Mekgatlo ya dikretšhe e kopile hore letona la thuto e leng Dr Mamiki Maboya ho kena dipakeng. Empa ha be lefapha di phapanyetsa gore le ka dula fatshe le rona go rarolla mathata ana e bang ra bona ate ntwe ke nahanang fela gore lefapha lena ka le mekgatlo ka tla qeteletse re lisitse magotleng a dinyeha. Lefapha le tshwetse ka mathe ho hlekefetswa ha banga ba dikretšhe. Moelwa lefapha o re dikretšhe di tlameha ho sebedisa tjhelete hantle ho netefatsa hore ba ikobela molao wa lefapha la mosebetsi le ho kgona ho lefella basebeletsi ba bona. Re expectile hore ba sebetse ho ya ka allocation ya bona, and over and above that ba khona hore ba charge the parents tšhelete e itseng. So ke ka ho he hore ntho e re kolota di monthly stipends a bona ke ntho tlame ba e bue le management ya bona because rona le lefapha ha ona ECT e lengwe e re kolotang. Banga ba dikretšhe tsena ba re ba tlo kena mohwantong ho ya ofising ya tonakgolo ya Free State e bang lefapha le hloleha ho ananela ditletlebo tsa bona.
ka mohelo tsotetsi SABC News Bloemfontein. Bašomi ba go feta 250 ba khamphani ya Steel Trading Services ka Rustenburg province ya North West ba ngadile mešomo bjalo ka karolo ya magato a bona boipelaetšo. Bašomi bao e le go maloko a NUMSA ba thwetšwe go fana ka ditirelo tša moepo ka khamphaning ya moepo wa Sibanye Stillwater go balwa le ka shafteng ya K6. Bašomi bao ba nyaka magareng ga tše dingwe maemo a kaone ao ba šomelago go ona le koketšo ya megolo yeo e gatago ka mošito o tee le Metal Engineering Industries Bargaining Council. Badira moepong ba ba strikang ba tsepame mo kgatong ya bone ya gore ba neelwe dituelo tse di botoka. Badiri ba Steel Trading ba eme mabapi le gore ba kopa management ya bone o comply le MIBC go ya ka company ba re badiri ba mo striking total workforce ke 320 mme over 250 ba mo ba emise tiro ka mabaka a khotloleng ke bone employer le the remise demarcation arbitration award from the CCMA. Mokgatlho wa badiri NUMSA wa dikgato kgale mo kgatlhanong le badiri bangwe ga di mo molaong. Ga wa tšhatša mmereko gompione ntle le dishop tse tharo tse di šitšwileng ka la botlhano. In terms of Schedule 8, you must consult consult and inform the trade union, which we have not received a letter that says we are intending or anticipating to charge this shop stewards. Setlamo sa Steel Trading se gana go tshwaela se tlhalosa fa ntlha eno santse sekwa ke setlamo ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Re sa le amogela sehlopha sa dikepe sa go tsebega ka Global Summit Flotilla se thomile gape ka leeto la go leba ka Gaza morago ga matšatši a šupa ba le ka Greek mo sekepe seo se bego se lokišwa. Seo se latela tlhaselo ya bekeng ya go feta ya di-drone tša lefaufaung le ka morago ga temošo ya naga ya Israel yeo e boletšego gore e tla šomiša mathadinthako ka moka go iletša thomelo ya thušo ya tša leago ka nageng ya Gaza. Sekepe seo gabjale se akaretša diketswana tše 47 tšeo di rolego dijo go etša maswi a masea malairi le ditlabelwa tša thušo ya pele go ya go fana ka thekgo go badudi ba Gaza ba go balelago dimilione tše 2. Tona ya dikgokaganyo le technology Solly Malatsi o re kgokaganyo ga se letsaka e fela ke karolo ya ditokelo tša botho. Malatsi o be a fana ka polelo kopanong ya G20 ya ditona tša technology le economy le bohlodi bja maitirelo ya kopano kgothe ya Afrika. Connectivity is no longer a privilege. It is a prerequisite for economic participation, education, innovation, and growth. Yet millions of people globally remain offline, excluded from opportunities of the digital age. Our collective focus has been to make universal and meaningful connectivity a reality for all. I'm of the belief that the SABC has the right leadership. It's been through a difficult past, and there's been a transition in fairness that we must recognize, and that it has obligations. Those obligations must be endeavored to be met, right? So that the service providers and the service obligations it has are met. We can secure the certainty of its broadcast. Boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere hlwele ye mejwang ga JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Randa e šomile gabotse ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo JSE le yona e šomile gabotse. Theko ya dirafša e šomile gabotse ntle fela le oli e tala.
go tše dingwe mohlahli wa sehlopha sa kgwele ya maoto sa ba ka tlase ga mengwaga e 20 Raymond Motaka o re go fetela go phadišano tša mogopo wa lefase ke phihlelelo ye kgolo go yena le go dipapadi tše tša sehlopha seo gomme mmogo ba beile dinepo tše msa e le go fihlela dipapading tša mafelelo tša phadišano yeo e tšwela go pele ga bjale ka Chile. Afrika Borwa e tla thakgola dipapadi tšeo le hono ge e tla be e lebeletšane le France ka Rankaqua. Go swana le ka ngwaga wa 1997 sehlopha sa Amajita se tlo raloka kgahlanong le France mo go Group E. Mo mengwageng eo e fetago e 20 ya go feta, Afrika Borwa ile ya itšhupa kgahlanong le sehlopha sa France seo se bego se na le baraloki ba go swana le Thierry Henry e šitana le Patrick Vieira. E fela ke sehlopha sa mohlahli Serame Letswaka seo se kgonnego go fetela legatong leo le latelago ka 2009. Mtaka o re ba nyaka go šoma gabotse le nyaga. It's an opportunity, it's a blessing that one would really appreciate, and it's not an achievement per se. An achievement would be if we end up maybe getting a silverware out of that, but well, one would appreciate. Mtaka o re masogana a gagwe a na le bokgoni morago ga go fenya dibjana tše pedi mo dikgweding tše seswai. Amajita ba fentše sebjana sa Kosafa ka Mozambique pele ba fenya tournament ya Africa Cup of Nations ka Egepeta. AFCON, all we said was to say if we can play and then qualify for the World Cup. We'd never thought of lifting the trophy and became the champions in Africa. Afrika Borwa ga se e raloki dipapadi tša maemo a godimo go itukišeletša tournament ye. Sehlopha sa Amajita se bile le matšatši a 5 fela go itukišeletša tournament ye. E fela Mtaka o tletše tshepo. We believe in the team and we're confident. And once we can have the same attitude, same mind, then we can always do best in this World Cup. Papadi ya Amajita kgahlanong le France e thoma ka iri ya 10 bošego. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Betšo ditaba tša rena di felela mo gopolang go ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano bjalo ka SABC Plus app go Facebook ke SABC ditaba le go X ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp gomme gopolang gore ba ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC le gae go sasa go latela kakanyo ya maemo a bose gabotse.